For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Hashwa kasni bagi patba karilum kasi bajantia kini obenjit ginong mikmat jongki nagbenta ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Janja Hills Autonomous District Council. Ginong elam kesenjok kirang ba kur ke briuh nyok trap haka khat pra terik urampang arajar arpusan. Kilawan ban kentu gi patba banjit ginong mikmat gi briuh ki balak man punkhan ya ke 6th schedule. Habakrani gelat patai kubor Hasilong Press Club. Uba Erwin KSM Sutunga Working President kesenjok ulong bagi patba ke Dewan Pusan bah syabanjit ginong mikmat. Daga bapensyong nong rem bagi nong mikmat given led haki Autonomous District Council given nong snotu bah ke 6th schedule ke belong ke seti jong kejat benrio. Uba Sutunga ulong belada kum upat ba uba kela banjit ke arpui terik mata urampang kan pli ke jengkang kamta mik bakwa ban ajat kepa. Bagi nyok kalat kelenti benrong hak District Council bat ulong bakane kenuan rak jeng kejat benrio berokowai. Nalor kanye ulong syok bade ben bishar kinong mikmat leng baki kam jongki. Haga bagi nong mikmat kede benong ki bakloi banerap ya upat ba ubaduk basuk bat ula kentu bagi pat ba kidan kam ben pet ki breu ki bala bandan benta banwara ke jingkala ka 125th amendment jong 6th schedule kamtam haba kesenjok lara akamat ban penrong ya ke jingshim jat naga keme haga state chapter. Kawai kabang kuat ban orang hamil dalam bala kakek kesenjuk kita bakoi. Gini ke thumai perkat jauh saya beri. Bara kajinong jumi ku thumai perkat. Gi kuat ban saindur yang sain perkat jauh berda. Kantam gikur. Ki persakur jauh pokoi gikur, ki kur jauh pokoi gikur. Nomor ba ki gikur ki perlong yang saya beri. But kajat beri klub gikur. Kamdon lundur. Kamdon identity. Handi nga kuat kono ba kung kasenjuk ni karpa ikinong kato ba kin putsong ng greba namar panay kasik serul ka day kasti jangan saya beri labu kasik serul kung kasti jangan saya beri but kani kasti menta kaladang lapalat nyobusan sen lapalat nyobusan bakadon bat katrika Koi don kijing junah ni, don kijing buat, don kijing kemilun tiru, bahkan terekam mahasiswa ada yang kita pada kian soal hadir di election kemarin, kali 125th amendment, jauh seksudul kadang up. Ni aturan mentah yang cinta buat kebal, ni kerpa ni kipai ba mentah buat, kamu di sana, bagi pencok nomor berapa, nomor mana ni play berdua, ya kalau mundur ke identiti, jauh saja berdua aja. Bumi kaji besar dengan berlibat, kadang kaji bom, kamu kadang mulu kipai ba kerja biru lagi, ke air aja di nak mereka, kata ni nak, agak jadi berlibat aja kini biru nak mereka. Sekarang ke kaji kerpa, baik kadang kaji ni cuma, kadang kaji perkara cuma, dari penonton kan kajinya show etan. Kajinya berplace lah, kajinya bermensal, agak aku itu tanah bertahu banyak sosial election. Kali kamu berbuat orang bahkan terus kan one shot nak kerja berdiri, tanah kadau kajinya satu. Kali yang begini kamu luar kali nggak appeal, saya NPP nggak appeal, saya VPP nggak appeal, saya just VPP nggak appeal, saya Kongres nggak appeal, independen nggak appeal, saya perlu ikut parti. Belum, kamu belum berkit orang. Belum bantu Islam terus ni. Nomor ni kasih pernah ni terus ketika setiap orang keperluan kerja. Lalu kata kawan dan lebih kali karai kan sah kerja beri macam ni paten. Tak ada aku ini untuk ayat bercinta pun kena percaya. Bila ya dan nakaman tambah hadir berkat hadir berkat pusat. Tak ada nomor beli kecil pada macam beri konsesi hadir pada Dadadon kecil Islam, dadadon kecil syariat, dadadon kecil pihak pengerai, siapa pula kasus ini.